继续，咱来关心美国国会为着要互美国的政府部门会当正常运作，已经通过临时开支法案，不过并无包括拜登政府所编的要用来军事援助乌克兰的美金60亿。这个消息虽引起欧盟的关心。另外，伫乌克兰首都基辅初一日是举办战争以来头一场马拉松比赛，有超过5000人报名参加，也若报名费用有一半会捐出去买武器。在乌克兰基辅访问的欧盟外交政策负责人普瑞尔，这在美国国会通过临时预算案，将援助乌克兰的预算排除在外，感觉行一条甲遗憾。And to tell the truth, we were surprised by the fact that the last minute agreement has taken a decision that we have to regret deeply. 俄罗斯侵略乌克兰以来，美国提供460亿美金军事援助予乌克兰。拜登政府8月要求国会各提供240亿美金，不过，互共和党具有势力的强烈反对，坚持预算爱开在国内重要基地项目。乔治亚州众议员个人表示，已经提供超过这援助予乌克兰。佢讲乌克兰不是美国的第51州。We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted. 在乌克兰首都基辅举办战争爆发以来第一场马拉松比赛，比赛按照路线长短分做5公里、10公里、21公里、甲42公里4组，吸引5180多人参加。另外，因所交的报名费总额一半，拢被捐予军方，用来采买军事设备。Тому що українська нація вона незламна, проводить такі заходи навіть під час війни. Всі, хто приймає участь в цьому заході, є людьми, які донатять на поміч нашим захисникам. Тому це дуже важливо приймати участь в таких заходах. 因为当局无公布这场战争详细伤亡数字，发生社记者访问基辅的阵亡士兵纪念碑，人员大半家属对水相片，其中有真侪拢是壮年。在社会媒体面前，成立战争危丧志愿团体欧珊娜博库，伊就指出，因2000个成员当中，18到24岁年轻女性占7%。Не знаю, можливо, я ще це не пережила якось, бо я досі не вірю. І тоді, я не знаю, я досі впевнена, що він зараз от прийде, напише мені там, відповість на мої повідомлення. 公司新闻王慧文报道。